imali da pogledamo još jednom. Evandro je centrirao. Vrlo dobar centar šut. Dobar iskok između trojice Milunovića. Daleko je bio Živković od te lopte. To će se vidjeti najbolje iz ovog ugla. Na pravom mestu. Dobro se izborio za poziciju Milunović, iako je imao dvojicu igrača oko sebe. Našao se na pravom mestu i lepo glavom ubacio loptu u mrežu za vođstvo Crvene Zvezde. Ali ako vam ništa znači moje mišljenje, mislim da su one prethodne dvije situacije bile mnogo više za penal nego što je ovo. Bilo kako bilo, Crvena Zvezda ima idealnu priliku da povede s 2-0 ka tu. 2-0 vodi Crvena Zvezda. Penal, Kadu ima priliku da postigne drugi gol, svoj drugi gol, četvrti za Crvenu Zvezdu. Još jednom Kadu, još jednom precizan.